tôi rằng là xong chạc long lăng mà sao chạc long lệ là số lắm ta nín lì tùm along kaprek atu mi meeting dolo DC conference hall lo ala dag nang hang thu lo la observer atu DC tado ala dag ni tum pulo lai ho alam chief minister ta Orunodoi la pen ration card alam nang PO po pine ninge bom nang tum pilo claim pusi ni arjulo election commission no pilo nang claim ama lang li tum do clip ko pulo niti ho pusi na tha ala tum ta la pen nili than dun lo je la taralang solo chief minister hem utang kai ke inkir clean CCTV camera biko la po lagi ingpudang nai lang nai dah ada kopi mai du kopi sila chief minister wang po dak nang do joy ti kilo kopi ni ke claim ya pan la EVM bluetooth ben ke selam ya pan siala dak ke wang meni kente la solam ta abinong ke arleng ke thetum chief minister Presiden, Prime Minister, Minister tum banglote Circuit House long si do nahi. Bate Assam government a bill bhavan long si hedi do nahi. Se talang litum dak Circuit House aki mikim tu ada nanang do de. Hala dak sinang do joy titi taralang so long si. Kacong hu ben si ke wang titi la tu. Kopi lo kacong hu ne akam ke tu. La sini tum la solam ta tu mi pudun lo. La penke la tang de da pi ne litum. Pudun lo dak la Election Commission of India along arni sihat lang February thang achikloin koi ra clear ni kapekla press note along ECI asked the state governments to ensure that officers who are transferred out of the district after completing 3 years are not posted in another district within the same parliamentary constituency. La parliamentary constituency ang bongke a district la kaprek kame hada ke la somuni to manke toilet thot ke vino pusi dak la dake tok do amanon ke hala Indronil Borua SP Hamanan SP body alang lifan haflong si ke toy haflong NC Hills ke lage itum dipu parliamentary constituency lo ke la pot ni litum atumi son thak do ulang meni la dak district ke thomang bong si pache lar chok la poson election hot ke son vinu pusi nilitum atumi chief electoral officer aphan la bangso memorandum submit damlo la dak Karbianglong West Karbianglong di mahasau aprang men ke dobom ningkan ke thom ke pleng tang atu la tum han ke la district ke thom long ke pedunang nilu pusi nilitum atumi lo pidam at la pen nilitum putula hala mopen ke than hoya son dak ilitum CM pen EM omorsing tisuta amethanga quarter long si election office ka pinchong dak si pohokar wa kado ve akame claim ngedi la si hala DC la pen election commissioner tum pulo election observer tum pulo je amethanga quarter long ke doji aphan ke permission enlote permission pimi pula ni tung ta pulo barudo tami sita dak election akam ke hada claim no non ke election akam claim det la sini itu joining ko ben party ka break pen buka cekrong ke sita BJP itu manje pape John le thot hada kiwi la si la salam tani tum aktubi complain pidun lo Sir, kan kaya tumi sebenarnya muskil long election really kepaman panalong MP Election APHLC jakas bakal nanti masih ketapus pula sebetulnya nanti lancar. Laki ninge sok kangyang lo jakas apa kapi puk kemat lo. Nili jong si thang dah kali dia dah bang pulau tante nili wang cuy ke jakas klembom demi gente. Keson alam di. Halat tumpu lo nili wang cuy kita nili kadar tapi wang cuy kita alang lidam cuy ke thang tak saksi pula kan. Anda people lo claim ke dia. Anda people halat chief of organizer bang ame thang jakas pen resign that people lo bijoy teronta. Lepas halat jahat tu mana resign let at people lo. Nilong nang dum tu toy ason kali dia nilong nang dum tu ason na mitu senji non gala tung ke aku kongres BJP long si dun tu bang autonomous state ke wan we tum long si dun tu pe podon dia lagai amen ngomalo pipu
la hello chief nili ke chief advisor chorna hala so nili ke thandu na lam da kaita nang kroi ini sini fan chief advisor puna puchota na negi election thur nangi pu erlo kaita angi hala dak bang ke thom ja semet bang ke thom bang phi tum do amhang chipr etiti ko pisi election thur nangi pu verlo last year ne fan pulo la so many election thur nangi pu ver pedam jui khang yang na pu si aning ti amhang chipr et hala bang sornita amen puintung de lo bang ke thom do la son tu ada la pen la chief organizer tu ta chief organizer pu ma thala so pu di bijoy terror alang litum da chekroi dun activity election thur nang ne pu ang itunge politics claim nang ne pu ne pulo autonomous dia masih politics abos dulu politics abos tu ke hang si politics claim nang ne pule kilu tek tik akam lo ente lage la hello ne ki pu politics ke claim nang pu lagi mujhe pacho baitha pa politics claim nang ni po ba ahok pensi lama ahok si ningje si politics claim nang gi politics ke jok ta do pulu ke politics along eto pir thik munit ka do ita politics long si dulu ko manni yong si ne politics along ave pulo tan e alang li ke arnam kali te jon tu pi ko ada ka to ili tum kar bia tum inglong ara tum arnam da kali jon tu pi ta kali munit ke di ili tum la po si politics along ili tum do atlu politics si claim nang po muthe ahok ala ahok pachu be bepin ma si claim nangi aron ting si claim nangi politics ke claim nang po lagi ban politics kapathu nang ni alang litum politics kapathu pupu election ke pathu pupu election ke pathu ta nang ne politics ta pathu nang ni itum ke election la pen politics ta ke claim nangi la pen mulong data high data ni tum mages MP ta choche ni tum aro CM ta choche ar EM jata ni tum choche ke claim ni tum mang ke choji kali Carlong